Menta perlong wara SP ke kubur. Kuat ya ke jubab. Kerantov Putin hadien bamaham utram. Ka Moskow ko ong bakan ne ke jing IT sa ka peaceful resolution ha Ukraine. Unong aitin ka Russia wong. Ka jing keren galong ka bae tang ba kalong aktif. Peskov unong aitin ka Russia. Uladab jubab sa ka pun kol utram hanu toyo. Наверное, конечно, нужно вопрос задавать в Вашингтоне. Мы считаем, что определенный прогресс, собственно, можно уже констатировать. Это прогресс, связанный с тем мораторием, временным мораторием, которого придерживалась Россия. Мораторий по ненанесению ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Российская Федерация придерживалась этого моратория, чего не скажешь об украинской стороне. Вот, поэтому определенные наработки уже есть, но, конечно же, впереди еще много. Hashwakani, utramu ong bakumilinti ban yosno kloi na ka Russia, halor ka proposal sangi ASEAN. Uong ka Amerika ka kwa ba ka jingi penyapkan kunno, day ban donno ka jingi suk kloi. How much longer does Vladimir Putin have to respond to your ceasefire proposal before you put secondary tariffs or sanctions on Russia? We'll see what that will be. We're going to be hearing from them this week, very shortly actually, and we'll see. But we want it to stop. We want the death and the killing to stop. Mr. President, on Jerome Powell, you said that the termination of Jerome Powell cannot come fast enough. He says he won't leave it even if you ask him to. Oh, he'll leave. If I ask him to, he'll be out of there. But do you believe I don't think he's. I don't think he's doing the job. He's too late. Always too late, a little slow, and I'm not happy with him. I let him know it, and if I want him out, he'll be out of there real fast, believe me. Peskov uno aitin ka Russia wong, katu kani gila don ki jingat chaprang, wala bun ki jingat. Haba kali sapang ki deal berjarjar, Peskov ukentaj yaki agreement ki bari. Uong ka jingat karang kamsya hiru menta, wala da don ka jing sosan. Publish Bun, Storyteller, London Network, Daily Post.